tele naming la Yishi Kando nga University of Northern Iowa Tibetan students ki tsokzoi and nga zo telling nganzo ki moshing wa get sila namdula morang de Iowa ki resident re ani mi nangla and gela nangla nganzo khala la dinner la invite che re and telling nganzo sela nganzo sama thoko thongmo pheba thoko thongmo sangman job ne nganzo dinner momo sil de do chungso ha ndesene anjela ni lubru dige le ni che pha chu thu nganjo ge phage kailash to ge chala namjola an quran ki sajan dini ani american chigresha nganjo doctor dige professor re ani morangi an nganjo nang do ke tang ani nganjo phewa dige changma jom khala do se an mixe ni don chu ge an thalo lo sa de la ani tang nganjo to sa da de che me de chi de an phage gelagi nganjo ketang ro nganjo phebe pu dige changma ketang ani losa ge temde nang da changma ani bet changwe da dc da ani khapse da dige changma che am phage ni ma chi kyu shu te ani ondi ani kyu shu chus dela ni nyema ne chene pheba mangbo video dige imbarjene anganju dele imbarjene nyema ne phebe gi luptu da dewa ju ari gi nangmedin de du odige nyemdo nyema gi dewa yo na anganju thando ani dewa dige raja nyago re anju ningba imbarjene sawal lejo dige la anganju gi nangmedige ngodo chi nangmedige nangla ching khala dosa ngarang jimarajene nyema thangbo yundu ani lubdu ningba dige ngo ta dige ngodo che nangmi di nganju cha dige nganju gi phebada an chambo yore an dige nanglo la khala sa ga thia an dige gi nangla do inde che ra an khonju mo